predstavlja nam posebno zadovoljstvo zato što su danas mladi posjetili ustanovu Kulturni centar i naravno prostorije sa kojima raspolažemo. Tom prilikom smo razgovarali na koji način mladi sve mogu koristiti naše prostorije. Mi imamo programe, odnosno kulturne sadržaje koji iziskuju uključivanje mladih, a također i osim tih programa mladi ako žele da realizuju bilo koji program, naravno na raspolaganju smo im, to smo im danas i ponovili. Pozivamo mlade da prate kulturne sadržaje, da ne čitaju o kulturnim sadržajima putem web sajtova i ostalih medijskih sadržaja, nego samo da dođe, da oni vide, da osjete, da imaju lično stav o onome što mi ovdje prezentujemo i naravno bez njihovih povratnih informacija mi ne možemo znati šta oni žele, da li je to sasvim dovoljno ili oni žele nešto drugo, dakle otvoreni smo i za svu vrstu kritika. Kad se tiče uopšte rada regionalnog pozorišta, mogu da naglasim da posebnu pažnju posvećujemo najranjivijoj ciljnoj grupi, a to su mladi, odnosno, kako mi često kažemo, dečica, odnosno vodimo računa da svojim planom i programom rada uvijek predvidimo projekte koji će biti namenjeni njima. Tako, u Dečjoj nedelji u oktobru uvijek idemo sa predstavom za decu, gdje radimo nešto iz školske lektire i predstave koje mogu da budu interaktivne. Mogu da se pohvalim da je regionalno pozorište zadnjih godina uspjelo da edukuje ovaj najmanji uzrast, odnosno niži uzrast školski, tako da možemo sa ponosom da kažemo da zajedno sada ispratimo predstavu bez, što je važno, bez galame, bez mobilnih telefona i bez grickalica u sali. To je jedan od najvećih uspjeha na edukaciji. Za veći uzrast smo predvidjeli također iz ovaj niži školicu glume, koja funkcioniše već godinama i mogu da kažem da su polaznici škole glume uvijek pobjednici na opštinskim i regionalnim takmičenjima recitatora, kao i uglavnom svi pobjednici na večerima besede su prošli kroz školu glume. Žao nam je što nemamo više kapaciteta prostornog, da škola može kao nekada da radi u više kategorija, tako da se uvijek odnosno angažujemo 10 do 15 polaznika škole glume, jer zavisimo od tog prostora i od zauzetosti scene gdje možemo da izvodimo te radionice koje su vezane za naše najmlađe glumce. U ovom narednom periodu je važno da napomenem da smo ušli u realizaciju 3 projekta koji su već u pripremi i radit ćemo, odnosno obrađivat ćemo autore sa ovih prostora, mogu da kažem i mlade autore. Tako prvi tekst koji se radi ovih dana i premijera je zakazana za 10. jun, bit će tekst Semira Gicića, našeg glumca, tako da ćemo uz podršku glumaca iz Šapca i Kruševca uraditi zajednički projekat. Sljedeći projekat će biti tradicija po tekstu, zvaće se Hajrizaginica, po jednoj od pripovedaka koju je napisala naša spisateljica, naša sugrađanka Suada Hodžić. I treći tekst koji će se realizovati, nadam se uz pomoć Beogradskog dramskog pozorišta i učešća poznatog glumca Slobodana Ćusića i moguće jednog reditelja koji rodom iz Srbije, koji živi i radi u Engleskoj, bit će to Emancipacija, aktualan tekst i njega je napisao, upravo završava, privodi kraju pisanje, naš sugrađanin Senad R. Avdović. Kasnije je bila škola, turska ženska škola Rožnja. Kasnije se